大家平安，家家拜，tu cua kaja menyaman, nama katina na sudibat. Saka tu cua kaja menyaman, na rutia supui na kai na semas, imazai tuan ipisio. Imazai tuan 5 suratan, imazai tuan rusa puru, katu ita kayam, patu tiura puru, katu tirua kayam. Ulama mana nu warung ana marku tai kirsitu anu sipara kiparai rai. Timuna babai bayan kiparai ngu tuan nu tsker, amaru na kiparai tuan ta marai rai. Ayatwa au alai namasang kakirengan no babayan anamaya tai kirsitu anamasang kakirengan no kiukai saka kakiilingan no azwa namasang kina sabat-sabat na kiukai timuna babayan ulamuna na kiparerai tuanu tsker tuanu kemudaku danga anamaya tua kiukaya kiparerai tai kirsitu timuna walalai kilibaka nanu tsker maya tai kiri situ anak kilibak tua kiukai sa pasirban nga matsa ya masang kiukai asini ayat tua zua uri cimingki tua kiukai apakah tua kai ni maju katua sini raurawa zalum tua sikana masang parabacan saka nangwangwa anga anama cingki anga saka aneka anga no sipuan-puan nekano ilang katwa aviningatan katwa namaya tua zuan sa pagagawan te madu namaya uta timuna walalai kilibaka nanu tsker aparu no kina sabat-saban awalai nuna kilibaka tua tsker masang na kilibaka kimadu ayatwa nekanga no cau-cau anamasang viril tua kina sabat-sabat ni maju kipa uji-uji kipa liba-liba aki maju sakamaya anamaya tua kinudani kirsitu tua kiukai au pai titen namasang kina sabat-sabat ni kirsitu manasika au alai uri kitukuda tua mata lalak sa kitibel katwa skela babayan saka azwa amarusa anamasang itanga akina sabat-saban aya kai itua sisiu ai chua kai na paklang tua sina pazanga raba sa sini zao turu lakwa kinemen makan tua ti kirsitu katwa kiukaya sinyaya au timuna tara macidilan kilibaka nanu skela babayana paro timun au timuna babayan palayo anu skel au alai ai chu kai no zma sini bichi kimazai tuan 以弗所书5章21节到33节tu说sini putarban 使教会荣美呀使教会荣美ai cho sini tulu sini jasini buan kai no zma pasmara-marau 夫妻的关系呀，所以爱去阿妈的这个要彼此顺服，因为那巴勒丁多的马来人啊的耶稣基督，萨卡拉丁那巴利巴个多的这个是年呀呀，都错啊，的基督徒路，萨卡爱去是你是你徒路讲的经，都错个讲我有因为敬畏基督而与弟兄姐妹彼此顺服吗？我如何为主做见证？让我的教会成为荣美之处。Sinaya tanutina mapulat, tatitilan na napapuringaw, natinana sa sini paano ito siya turo no ito sumaswa ka jaman-jaman, ayakan na po piso dyan kina mapulat, kainuri. 亲爱的主上帝，谢谢你拣选我们成为你的子民，使我们在教会中与弟兄姐妹互为肢体。也感谢主赏赐爱我的家人，使我们在生活中能彼此顺服，荣耀主名，奉主耶稣的名，阿门。Mali-mali tu suaka jam-jaman nama katinana sulibat saka lamnana kinjang no atsama tu suaka ni adaban ya kana po piso jan kina mapola ta ja pingan